Evo ovako, sad se znači na platovu piramidi Sunca, najveći na svijetu. Ono gore na vrhu je stari kraljevski grad, to je istorija naše države, prvi glavni grad gdje su stolovali naši kraljevi. Zbog tog starog kraljevskog grada su zabranjeni iskopine na piramidi Sunca, ali ljudi dolaze zbog tih energetskih tačaka koje spadaju u jedno od 10 najjačih energetskih područja na planeti. Znači nije samo ovdje, nego na planeti. Pa privlači dosta ljudi koji se bave tim energijama, healeri i tako ti ljudi malo više spiritualnog opredjeljenja. Znači, stari kraljevski grad je bio kompletan pod zemljom, mislili su da imaju samo temelji, međutim kad su odgolili ti zidove, svi zidovi su se srušili i morali su ih ponovo prezidati. Znači, napravljena je maketa po pisanim dokumentima kako je taj kraljevski grad izgledao. Osim toga, znači recimo ja sam slušala priče, mi smo znali za tunele. Ja sam kod dijete slušala priče s tim da je to meni bila ko bajka, da kad su napali na kralja i kraljicu pobjegli su kroz tunele, to im je bila odstupnica, odnosno iskoristili su postojeće stanje, ono što je neko drugi pravio. Dovoljno. Baš hvala.